tugal jeega ɓangal wonɗen min arkanil iman ko ɗum woni al imanu bil qada'i wal qadar. E nder ɗum ɗon en feƴƴi toɓɓe buyi e muɗum eɗen arani hande toɓɓere nde ɗo al insanu bayna taklifi wal ibtila'i. Neɗɗanke on hakkunde piiji ɗiɗi singodirɗi hiɓɓodirɗi ɗi tawata kanji ɗiɗi si kunɗa ari tun kunɗa jokkay, gotum yaata e ɓaawo kuma. Honɗum wonɗum ɗin noon no singodiri e neɗɗanke on. Neɗɗanke no hino woni hakkunde piiji ɗiɗi, hakkunde faweede golle wal ibtila'i e jarribeede. Si goɗɗo tun wi'ama ko ni wonirta, ko ni waɗirta, ngo sengo telen ka ñaamo ɗo, ka sengo nano kadi ko be o heɓa ɗon goɗɗum ko ngastatamo fi ndaarugol si tawi ɗin ŋaasayɗimo ɗon siifamo haɗata o waɗa ko onulayi o waɗɗo, ko ɗum woni jarrabuye on. O wi khalaqa allahu ta'ala al insana fi hadhihi al hayati ad-dunya wa manahahu al iradata wal ikhtiyara lil ibtila'i ay lil ibtila'i wal ikhtibar. Qala azza wa jalla inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. O wi Allah towɗo ngo tagi neɗɗanke on e ɗan ɗo gurdan aduna yankojan fi hon ɗum o précisi ɗan ɗo gurdan o wi hasihi l hayat o watti adduniya par ce que hasi on tun no yonayno par ce que ɗum ko min asma'il ishara wigol ɗan ɗo gurdan kono o watti duniya yani gurdan ɓattiɗan ɗan ɓurɗan hiɓɓade en ɗan wonɗen e mum no wiye duniya on li dana'atihi aw li qurbi zamanihi, sabu ɓattagol tan mum on ma ɗum tawgol fi mum no hayfi towa ɗan ɗo ko ɗan ɓuri en hiɓɓade, ko ɗan kadi ɓuri hayfude gay gurdan aroyeɗan ɗan ka sakkito. O okki neɗɗanke on wa manahahu l iradata wal ikhtiyara lil ibtila'i wal ikhtibar. Allah okki mo honɗum suɓagol e ko hoore ko o yamira kon yo o waɗu taklif wonɗo e hoore makko on, dongal ngal o rondangal o hoore tawi o okkama yo suɓo ɗon ko ɓuranimo o e hino dongal ngal ni, ngal ɗo no ñiddi no ñoli no luuɓi, ngal ɗo no uuri no foygiti, yonti ndar ɗon ko on ɗum rondoto. Joni noon e nder ɗum ɗon o waɗana yo suɓo fi hon ɗum fi o jarribe o darnde. Al ibtila wal ikhtibar ko mutaradifatani, kalimatani mutaradifatani, ko konngol ɗiɗi tawde no jokkodir, no wiye ikhtibar no wiye ibtila. Ko ɗum waɗi si Allah no janto ka qur'ana mo heewi noon gollitirde ngal ɗo ka qur'ana ko wi liyabtaliya allahu liyabtaliyahum liyabtaliya almuminin, ay al ibtila'u bi ma'anahu al-lughawi al ikhtibar, kon ɗum woni darndagol. Joni lugha on gollitiri ikhtibar, qur'ana on nde tawde haala mum kan no tiiɗi ka teddi ka mari ko luggi gollitira ibtila. Ɗum noon Allah tawɗo on fii o darno neɗɗanke on o jarribomo e ko fawimo ɗo, ko ɗum waɗi so waɗanimo yo suɓo. Allah tawɗo on tedduɗo mawɗo on o daali menen dey men tagi neɗɗanke immorde e toɓɓere jillunde ma ɗum toɓɓere jillande men jarribinden ɗon ko ɗum waɗi ibtila on nabtalihi, men jarribinde men jarriborinde honɗum fawgol nde goɗɗum men jonnande haqqille ko nde wawa sendidirde ko nde fawa kon ko honɗum e mum nde ƴettata e hoore ɗum men waɗani ɗum ɗo nde toɓɓere ɗo piiji ɗiɗi tawayɗi ko aalaji ɓurɗi wonde aalaji ɗin fi sendidirgol piiji ɗin. Assam o wal basar, mi waɗi mo sami an basira, mi waɗi mo nanoyi oɗo neɗɗo. Isan so en ndaari aya alqur'ana on hara en mutaki ɗo
Allah subhanahu wa ta'ala mo yewti fi tagugol neɗɗanke on o wi ɗo ko amshaj nokku go o wini ko ma en dafiq nokku go o wi ko ma in mahin nokku go o wi atun ko nutfa min nutfatin donc o nutfa ko toɓɓere kono si en daari ka wiɗo ma e ka wiɗo nutfa fof ko ma'ana on no yiidi si wi'ama joni ɗan ndiyan ɗo ɗan saaƴi ɗan tuɗama ha beñuwaruwal ngal heewi haray ko honɗum faanda ɗon ko cinte majjan on ari ɗon ha ngal heewi ɗi mana ko cinte woni ardude ha hebbina beñuwaruwal ngal wi'e non ndiyam ko ɗum waɗi si nokku go wi'ay ma nokku go Allah subhanahu wa ta'ala wi'a nutfa toɓɓere ko e nde toɓɓere ɗo nde ɗo kadi Allah ko yewta kon fof o hollay wondema toɓɓere sengo woto wawata wonde neɗɗanke ko ɗum woni go inni yahruju min bayni sulbi wattara'ibi hakkunde keeci duhiɗo e ƴi'e ɓernde on ka suddiɗo no mar tun ƴi'oy wonko e ka nder ɓernde kañum ko ton yaltata ɗo o wi tun amsaji jilluɗam donc ɗan ɗo ɗiɗa woni yiitude ɗan wona o neɗɗanke ko on ɗum Allah subhanahu wa ta'ala himo andintina neɗɗanko noone no tagirimo ko fi onti tasko hoore makko o ndaara tawa o taguɗomo ɗo est ce que himo gasa dartade o wawata dartade o ɗo sabu nano o ɗo tagirimo non ko hay kanko tigi ɗum ɗon hawnaymo ko ɗum waɗi si nokku go wiwa fi anfusikum afala tubsirun wa fi samai rizqun wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun ɓe yi'ata tasko ɗon karamo ko ɓen jangayɓe ɓen ko wiyete ilmul ajinna gandal fi ko suuɗi ka nder reedu no woodi gandal ko wiyete ilmul ajinna janngol fi ko woni yani gangan wonay ɗo ka nder reedu neɗɗanke on son siko sowiɗo sonnajo yiɓe sifi wano ɗan ndiyan ɗo ɓe inni wondema e neɗɗanke on ko si tawi boyda no woodi ko wiyete boyda ko iwata e sonnajo on si on boyda ɗon tawi woni heblike yaltugol ko nde ɗum ɗon wawi reppodirde kañum e neɗɗe e ma u rajuli on ndiyan gorko on wo si ɗum ɗon hawrodiri si wawa wonde ɓiɗɗo ko ɗum waɗi nde kon heeɓi luutodirde ɓiɗɗo heɓata ko hakkunde kamɓe ɗiɗo so tawi tun luutodiray ko beeta fottay net renku si wawa wonde ɓiɗɗo on donc ko ɗum waɗi mo taskike e nder fottugol ngol noon no wawi adodirde seeɗa samna no ari e hadise elɗo mo nela sa sallam maaki wondema e neɗɗanke on no tagi immorde ɗan ndiyam fottuɗan kono ayyuhuma ashbaqu yakunu shibhu minhu no e ma nder hadise on kañɓe ɗiɗo attiɗo o mo tata ko ndiyam mum ɗan atti kilasade ka kilasutoɗon mbaadi ndin ko ɗon ƴettata so tawi ko nene on maasi ko baaba on aɗa ndaara tawa tagude ndin tigi tigi tiiɗugol ngol e ɗuma on ko e baabajo on kono hentagol yeeso ngon ma rani hakkan ƴetta ka nenejo on ma ɗum hara e calɗi ɗin no nandi e nenejo on hayso ko suddiɗo kono tawa yeeso ma dani hakkan ma yeeso ngon no ƴetti ka baabajo on tigi on ɗum waɗi ɗum ko par ce que ko ayyuhuma asbaqu yakunu shibhu min kala e maɓɓe attiɗo on mbaadi ndin ko ɗon ɓiɗɗo on ɓurata ƴettude donc ɗum ɗo tun ko namajis ko tata tun hollugol en Allah sino yewde hunde haray na mere par ce que ɗo shahidu on ɗo ko faja alnahu sami'an basira kono fi hon ɗum mo jokkidiri aya on hakkunde ɗiɗo ɗiɗi ko fi hollugol neɗɗanke on taw yo tasko e ho newne no tagira noon ha o waɗana ɗe nanɗe o watti nande himo ka nder teege o waɗana ɗe giiɗe ɓawde o yalti ton o ndaara Allah subhanahu wa ta'ala aliyil hakim o to ɗo ñeeñi ɗo taguɗo neɗɗanke no tagiri mo ni ko wano noon ko wi'a toɓɓere ɗo no mari hasba no mari embere comme mbiyen koko wuuri woni ka nder toɓɓere toon fi wiyama toɓɓere kono ko toɓɓere jogodir ɗum ha won ndiyan ɗan ɗo ndiyan no mari million ji tel kulloy wonko e nder toon si manki ko fanɗi wo ko fanɗi timmali ko eɓɓa kon tawa e wawata wonde ɓiɗɗo on ɗum qur'ana yewtu ɗum duuɓi si science on yii fi mum découvre ɗum ɗo kadi wona ka neɗɗanke tun woni kala ko tawata gorum e deyon jillali wawata rimude heɓude goɗɗum ko ɓeyditori
ko ɗum waɗi sikaaje ɗen nde mara deyum e gorum kañum wawata heɓude ɓiɗɗo. Hay leɗɗe ɗen hino mari gorum e deyum. Woɓɓe no wi'ata leggal gotal no mari calum no mari gorum no mari calum no mari deyum, ko ɗum henno ndu woni piyinirde ɗum ɗon ha wawa wonde ɓiɗɗo. Ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala janti inna arsalna riyaha lawaqih, minen min immini keneeli go'o ɗin ɗon golle majji on kanji ko fi piindirgol ɗum ɗo ɗe leɗɗe ɗo fiyoɗe wawrimude, par ce que si woni goral tunga rimata, si woni deyal tunga rimata. Idan wa qala subhana, Allah o mo laaɓal wodani allazi o daali hon ɗum allazi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah o ko kanko tagi mayde nden e gurdan ɗan fiyo o darndo on ko hombo e mum ɓurata moƴƴinde golle. Ɗum ɗo fof ko honɗum wen ɗum ko al ibtila, ko wi kon bayna taklifi wal ibtila, liyabluwa on ko fi darnagol ko hombo moƴƴinta golle. Joni e hino gurdan e hino mayde e none no aya on ardi num ɓinna ko mayde nden ada tagede si gurdan taga. Naam, neɗɗanke taho ko mayiɗo aɗo o tagede, ko nde o tagano o woni wurɗo ka. Allah wino wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Idan ɗum ɗo yeddaki kono hollugol hunde nde mankata nden si tawi nde hunde ɗo nde nden kan no tindinana neɗɗo on wondema hiija ka pelletti waɗay. Joni gurdan ɗan fof no suti ka, kono wi mi tagi mayde nden si mi tagi gurdan. Joni noon ka on tiyi gurdan ɗan ɗon o yananama kadi ko Allah adi yewtude fi mum tagu kon si tagi ɗum ɗa pelletti awa ɗum ɗo wonay, par ce que gurdan ɗan o yiiɗan ɗon. So wino noon mi tagi gurdan mi tagi mayde no gasa eno on tinna mi yi gurdan ɗan mayde no gasa ɓay ko ɓawo toon ardi no gasa ɗum ɗo waɗa maron ka wadde. Kono wonande jooma haqqille yeesuɗe fof Allah wi o tagi mayde nden e gurdan ɗan, o yi noon gurdan ɗan mo felliti ko hina ko sakkintina kon waɗata tago ko adintina ko ronkata waɗoyde ka tartibe. Wal insanu neɗɗanke o makhluqun ko tagaɗo mukallafun fawaɗo mas'ulun landiteteɗo, laysa hurran fi rafdi taklif, o mara liberté, o mara hettanagol hoore makko worana hoore makko e salagol ko o fawa kon ko be o jaɓa. Hina wi ko hina o libre o accidaka fi simo fala o jaɓu simo fala accu ɗon ko be o jaɓa, sabna si o jaɓali tum goɗɗum no ton ko be o jaɓa, goɗɗum no ton o suɓoto ko o jaɓata kon, kono ko be o jaɓa goɗɗum wata wonde hay hunde mum o jaɓani. Wa zalika ɗum ɗo li anna Allah subhanahu ko waɗi Allah on mo sena e wodani akhadha al ahada ala bani adama fi alami dhar. Allah to ɗon o ƴettidi ahadi haldigal e ɓiɓɓe adama ɓen fop fewndo tawno hari ko darra hoye wonno, yani ko atom hoye toso koy ka neɗɗanke on tageteɗon hari ko noon fof woniri, hari on sayi fof heɓali ɓandu heɓi yani darde dari so ƴettide mum hari ko matiére hoye wona koye tagede neɗɗanke on koye ko koye Allah ƴettodi ahadi ndin. Honɗum wa ashhadahum ala anfusihim bi annahu rabbuhum, o seedini ɓe kay hoore maɓɓe kamɓe tigi ɓe seeditani hoore maɓɓe. Allah wi yoɓe seedini ɓe yoɓe seedo wondema ko kanko woni jeeɗoɓe on. Wa kulluhum aqarru bi rububiyyatihi subhana, ɓe fof ɓe qirriti jeygol makko ngol kanko Allah wonde ko kanko tagi ko kanko jeyi, par ce que kalimatu rabbu on ko bi ma'ana al khaliq al muhyi al mumit al mudabbiru li shu'unihi. Wete rabbu on harayno naati ɗon tagu gongol e wurnu gongol e waru gongol e yiltinirgol fiyakoji ɗin fop. Wa tilka hiya al fitratu allati fatara Allahu an-nasa alayha, ko ɗum ɗo woni tagudi ndi Allah tagi yimɓe ɓen e hoore mum, ko wonde ɓe qirriti ko Allah jeyi ɓe, ko kanko tagi ɓe, ko kanko wurnata ɓe, kanko warta ɓe, kanko woni toppitiɗo fiyakoji maɓɓe, hiɓe qirriti ɗum. Ko ɗum waɗi si o janti ka Qur'an o inni fitrata Allahi allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqillah. Nelaɗo sa sallam ɓe maki hadise kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kala jibinaɗo o jibindinte o fitra ɗo wonde may mo qirri ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyimo, ko on woni joomi makko. Nde mo yeddoya noon o innayi Allah ala
maɗum awamo Allah joɓata joddi golle woni bonɗe woni moƴƴuɗe nde mo woloya ɗum ɗon ko nde o mawni e none no o ne'ori noon none needi makko ndin yilta mo naɓa mo e ɗen ɗon haqqille kono ɗo ka o jibina ɗon haray mo jibindina e qirritagol par ce que Allah no seedinno matiére hum makko taga kon kun wonde makko kanko jeemu kun seediti ko ɗum tigi qala taala Allah to ɗon daali wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum o wi janto tuma nde joomi maɗa ƴettuno immorde ɓiɓɓe adama ɓen tawi ɓeeno ka keeci baabiraɓe maɓɓe ɓen kono hay ɓen wonɓe ka keeci baabiraɓe ko zurriyaji yaltayɗi ɗon ɗin fof ko gootum gootum o ƴettide ahdi wona wonde ko baabiraɓe fewndiɓe on say ɓen siiñi gootum kala yaltina no wallinaɗa kun kala kun qirriti kun waɗi tampon makkun on kun takki honnu ndun ɗon kun inni wonde miɗo seedi wonde makko an tun Allah wi awa takko honndu samna neɗɗanke wo neɗɗanke hay gooto e goɗɗo nanda kerƴi ɗin ka kolli ko ɗum waɗi si ɓeynnay takku kolli fewndo qur'ana yewtata ɗum ɗo hari masin ala on say hollayɗo ɗi kerƴi yimɓe nanda ka kono hande masin jin jooɗike ɗi neɗɗanke miijiti o moƴƴini sabuna wonɓe moƴƴinde piiji ɗin ko honto ɓe woni ɗaɓɓitude ko ka nder alqur'ana ka ko nde ɓe ɗaɓɓitiga haa ɓe yii wo ɓe développera ka ɓe faalira toon kono fof hino gaaɗe donc hari on say machine ala joni noon machine yaltani en goɗɗo takkay ɗo honndo moƴƴina ɗo passeport mum kaw yehi wo e aduna on ɓeynnay tun ako anje hi ɓenna bakkiɗo on ɗum o bakay on noon tun mbiya ñeñƴi ɗin ene ɗi ñeñƴi oɗo ɓale ɓen fof kan ala ñeñƴi si wiya ɓay ko ɓaleejo kono ñeñƴi monɗi ka kolli makko ka takkuno ɗon ka passeport nanda e ñeñƴi kolli hay gooto hina kanko e ɓiɓɓe makko ɓen na kanko e nene goto e makko ɓe wona kanko e tanira makko ɓen hay goto nandi ñeñƴi kolli ndaare Allah subhanahu wa ta'ala ko joopi ɗum e alqur'ana ɓaawo duuɓi wuluure e goɗɗum si tawata hande séance on noon fuɗɗi yiide ɗum ɓaawo ɗin duuɓi wuluure feƴƴude ko Allah wi ko wama farratna fil kitabe min shay ɗum no gomɗi no waali ko seeɗa seeɗa yiidete wa ashhadahum o seedini ɓe ala anfusihim e dow wonkinji maɓɓe kamɓe tigi gooto kala e matiére mum ko no waali no takki ndu honndu ɗon o wi'i hon ɗum o wi alastu bi rabbikum eyna mi laataaki joomi mon e o alhaal no yirɗon hoore mon ni qaalu bala shahidna ɓe wi o woyi min seedike ndaare ɓe qaalu bala ɓe wi o oye hiɗen ƴetta ɗo anndi no Allah landori ɓe noon taw ko ɓe ɓe wi'a bala ina qaalu na'am fi hon ɗum ka laysa landorawo e nder arabu on jabortake na'am si wona ɗum haray woni fennugol ko landako ko be jabore bala alaysa allahu bi ahkamil hakimin alaysa dhalika bi qadirin ala an yuhyiya al mawta ɗum ɗo fof lande ɗen ko jaborte kon ɗum ko bala ko ɗo waɗi alastu ko ƴetta ɗum mustaqmin alaysa on kañum ko fof ko lasli gooto o wi mi laataki wonde joomi mon alu bala e o woyi ko an woni joomi amen shahidna amen seedike an taqulu hande wi'oy ton yawma alqiyamati ñande dargal ngal inna kunna minen min laatnoki an haasa en gay ndiɗo ahadi fewno ndi haldida gafilina hari min ala ɗon menen bi maana gafilina ɗo ko min weltindiɓe bi maana hari men ala ɗum goɗɗo no wona hara mo weltindi e haala wona ka wolede fewndo makko kono wi hara ɓanndu ndun no ɗon kono si haqqille ɗen ala ɗon hara yo ala ɗum ko ɗum waɗi yoga e jannaynoɓe men go ɓe jannayno ha si ɓe ndaari goɗɗo ɓe yii ka nder jannde nden ɓe tawi haqqille makko ɗen ala e maɓɓe ɓe nayna anti konto wonɗa hara ɓanndun no ɗon kono ɓay tun haqqille ɗen ala ɗon ɓe faamay e nder gite makko ɗen alhaali no ɓe ndaari tan on oɗo ala faamude par ce que imo miijitade mo yaade nokku ngo ko ɗum waɗi kala janngo tarbiya ko ɓe faamatugo ɗin ɗon piiji waɗo e pédagogique jof ka nder jannugol makko hara o faamay fayɓe ɓe wawata ɓe ala siivude ɓen woɓɓe jotto ka nder classe hara ɓe ala ɗon ko ɗum waɗi noon so ɓe inni an haasa gafilina bi maana hari meɗen ɗon min weltindaki e ɗum meɗen seediti fof Allah wi komi waɗir noon min yon seedito ɗum ɗo ko wi ɗon kon shahidna an taqulu ko haande wiya toon innama ashraka abauna ande ko baabiraɓe amen ɓen kafidi Allah e goɗɗum min qablu ko atti
sabuna ko kamɓe yetano wata Allah kafide hunde kanko toni joom maɓɓe wa kunna min laati zurriyatan min ba'dihim hari ko men ɓiɓɓe arɓe ɓaawo maɓɓe fewnoɓe haldano to ɓe ari kafido Allah e goɗɗum to hari menen men tawaka ko ɗum Allah wi joni noon on tawete goto kala qirri tan to hoore mum ko Allah woni joom jeyɗomo ko on ɗon woni taguɗomo ko on ɗon woni ko rewata hande ɗum goto ala wiyede ko babiraɓe am ɓen tawano siñino ɗum ɗo min mi tawanoka aray mo siñi ɗon ɓe wiya yahon ɗum afatuhlikuna bima faala almubtiluna Allah halkira men ko bonɓe ɓen golli ko yani ko bonnoɓe ɓen golli ko babiraɓe amen siñaninoma ada accord ɓe waɗal noon accord ko ɓe siñi kon joni nanguitira men ɗum Allah wi ko ɗum waɗi goto kala e mon no waɗɗo signature mum on ko nanguitirte ko ɗum ɗo ko hollugol tu wondema ko jannguɗen ɓaawo ga kon wondema Allah subahana wa taala ƴettidino e bani adama ahadi ndin wondema ko Allah ɓe rewata ɗum ɗon dalil mum onni wa qad arsala Allahu taala rusula wa anzala alkutuba gomɗi Allahu towɗo jippini nuli nulaɓen o jippini defte ɗen limaza fi hon ɗum li tadkiri nnasi bi misaqihim wa ahadihim al awwal ma Allahi taala fi andintingol yimɓe ɓen ahadi maɓɓe ndi ɓe awduno ndin kamɓe joomi maɓɓe misaq e ahad fuu ko gootum kono misaq on no tenti ɓuri ahad on ko ɗum waɗi si Allah no gollitira e ɗum ɗon e nokkuleji ka duwa tiiɗude ɗon wa id akhadha Allahu mithaqa bani israila donc misaq on haray no tenti no tiiɗi ɓuri ahad on o inni ɗum woni e ahadi maɓɓe aranir ndin wondude Allah qala taala wadhkuru nicmata Allahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na o wi andite o nema Allah mo waɗani on e ahadi makko tentinande ndin ndindi o haaldidi e moɗon o aadudi e mum o tentini tuma nde wino ɗon men nani men ɗoftike min jaɓi wa qala subhana wa ma lakum la tu'minuna billahi warrasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin o daali kankade ko honɗum heɓi on onon ɓeeɗo yimɓe saliɓe gomɗinde ko honɗum hatta gomɗinon ko honɗum ronkini on gomɗinde Allah e nelaɗo on noon himo noddude on fiyo on gomɗin Allah waaw on ɗo no ari wastahi hara ko istinaf wona o atuf ko honɗum haɗi gomɗinon Allah e hoorele nulaɗo on no noddude on yon gomɗin joomi mo wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minina gomɗi Allah ƴettidino e moɗon ahadi si tawi ko gonga ko on gomɗinɓe a hunne ahadi nin par ce que gomɗinɗo ko hunno ahadi ɗo sahi ɗon ko mithaqa on wa fi hadha al alam alamu dhar koye oɗo e fewndo o tagore yani ko on yimɓe ɓe woni e tagore hun zarra hamala al insanu amanata allahi al kubra waltatamaha neɗɗanke on rundi o ƴetti nde hoorare Allah mawnde nde tawata Allah weeɓitan no pelle ɗen weeɓitani kammul ɗin e leydi ndin ɗi tawi ɗum no teddani ɗi hulironkugol timminde ko ɗi ƴetti ahadi kon neɗɗanke on kan ƴetti ɗum o ganni bi ma'ana o lismi ndin ahadi ɗon qala ta'ala Allah to ɗon daali inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula o wi menen ndewi kanko Allah eɗon andi toujours Allah no heewi gollitirgol nunu ta'zim yani nunu mawningol jaati makko kin o inna menen kono ko kanko tunnaɓe buy o wi o weeɓitan no hoolare nden ko honɗum woni nden hoolare ko kaaɗo diina attakalif alshar'iyya sari'aji diina kan o weeɓituno ɗum e kammuli ɗin e leydi ndin e pelle ɗen fof o inni ndaare ɗum ɗo miɗo faala o rondude ɗum ilanditi mo rondike ɗum ko honɗum fawimo ko yo waɗu ko yamira kon o acca ko haɗa kon si ɗum ɗon waɗali ko honɗum watta awa so waɗali ko yamira kon ko letteteɗo so waɗi ko yamira kon ko ɗumanteɗo ɗin
menen alhaali no men tagirano wona fi rondagol ɗum ɗum wa ashfaqna minha ɗi huli immorde e nde hoolare ɗi huli rondagol hoolare nden fi honɗum sabuna kadi e hikma Allah on ko hollugol to wondema neɗɗanke on ko rondi kon koko tawata buy huli rondade kono kadi noone no Allah tagiri neɗɗanke on non eno tagiri kammuɗin e leyɗe ɗen hina noone goto ko ɗum waɗi noone neɗɗanke on ko heblaɗo fi rondagol nde hoolare ɗo ko eɓɓiraɗo fi rondagol nde ɗo ko ɗum waɗi si ɗiɗa kañum noon nde tawde noone no tagira noon fi kala hino tiiɗi fi kala hino dolni pelli no janɗi ɗi tiiɗi giwa rondade ko teddi ɗum ɗon fof e kammuɗin e tiiɗude muɗum e leyɗele ɗen e wawde rondade mum ko satti kon fof par ce que neɗɗanke ko woni ka hoore leydi ɗon kon e sari ako jokki kon fof ko leydi ndi rondi ka kono ndi wino ndi wata ronda ɗum ɗa par ce que ko honɗum waɗi ndi tagiraka fi suusugol landiteɗe ndi tagiraka fi landiteɗe ko neɗɗanke on tagira fi landiteɗe joni noon kala jonnaɗo ɗum ɗolle ko be o landite be o darne isan no jeeya e honɗum wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula neɗɗanke on rondi ɗum sabu tawde honɗum kanko ko to heewɗo toñugol si tawi woni ɓernde nden sofi nde heeɓi ko metti nde heeɓi ɗuma o yahay tun ha o jaggita ɗum ko tabi'a basariya sa si on timonike haray o wawata hunde sina bonnugol tun fewno ɗon o miijoto ko ɗum waɗi si nela sa sallam maaki wondema dolnugol ngol wona yawgol yottagol ko waɗa kon ko wawgol jogagol hoore mum ko ɗen doole ɗon ɓuri sattude laysa sadidu bi soa wona hettingol yotto ko waɗa ko woni doole ɗen innama sadidu man amlaka nafsa ko kala neɗɗo tawɗo no wawi jogitade hoore mum ko on woni tiiɗuɗo ko woni dolnuɗo neɗɗanke on kadi ko hewɗo majjede yani si sa'iji goo ari o yejjitayi ko yamirano e ko haɗa jiñoji goo aray toon ha on ti fuɗɗo majjude ɗo jejjita ɗum ɗon fes wal muradu bil amana ko fana kon e hoolare ɗo attakalifu diniya ko sari'aji dinayankoji allati itamana allahu ta'ala alayha ibada ɗi tawata Allah jonni ɗum ɗon jeyaɓe makko ɓen o waɗi hoolare e dow ɗin ɗon wondema jeyaɓe makko ɓen tottayɗi ayni yo addu ha nde ɓe tottata ɗi wa yar'awha ɓe aynaɗi haqqa ri'ayatiha no ɗi haani aynide noon ko ɗi shari'aji dina kan ɗi tawata ɗin Allah jonni jeyaɓen o wi ayniɗi ɗo ko ɗi woni attakalifu diniya horugol hajjugol juulugol taho horugol ngol hajjugol ngol muddugol ngol zakkugol ngol e ko nandi e muɗum ɗum ɗo fopp ko naatu ɗum e nder takalifu diniya wa qad arada Allah subhanahu amanata takalifi ala samawati wal ardin Allah o yeɓitani o mo laaɓal woodani hoolare fawede oɗo sari'a o weɓiti ɗum e hoore kammuli ɗin kañum e leyɗele ɗen wal jibali e pelle ɗen fa abayna an yahmilnaha ɗi ronki jaɓude rondagol ɗum jaɓugol ngol ɗo wona salagol yamirore Allah on andi ndaare qur'ana on no ardi noon ko wi ko wa arada koye ɗum ɗo ƴetta kalimatu urudu tijara weɓitande marchandise exposugol joni hino miɗo expose o marchandise an ɗo ayi miɗo mari sugo o santi on ɗo mari ɗum ɗo a sooday on ti ndara mi sooday sino hawranimo ka kono na forcé yo soodu ka donc ɗum waɗi kammuli ɗi wiigol on ɗo ɗi huli ɗi ronki ƴettude hina wonde ko ɗi sali abayna on ɗo salagol majji wona salagol ko Allah yamiri ɗi ko bi ma'ana hulugol ƴettugol ko tawi ɗi townata par ce que ko weeɓita ko ɗi suɓina si ɗi faalaɗi ƴetta wona fali forcé ɓe ɗi ƴetta wa ashfaqna min azami almas'uliyya ɗi huli sabu te mawnugol oɗo responsabilité o landitorede ɗo fa qabila al insanu hadha al arda neɗɗanke o jaɓi nde weeɓitande ɗo wa hamala al amanata al kubra o rondi nde ɗo hoolare mawde allati fiha takrimun wa tashrif tawino e nde ɗo hoolare noon piiji ɗiɗi ɗi tawata neɗɗanke on no handi e mum teddungal takrim wa tashrif yani ko ɗum woni teddungal e teddinirede ko jokki kon
ma al mas'uliyati wal jazaa'i wondude non e hoore ngal teddungal ɗon fof himo mari landiteede mo mari yoɓeede kadi ko golli kon e nder muɗum. fa in qila si tawi wi'ama ma sababu lbaith lahu ala hamli amanati llahi lkubra ko honɗum woni sabu imminɗo e neɗɗo on ko honɗum naɓimo ha yo o rondo nde hoolare Allah mawnde nde Allah weeɓitani kammuɗin e leyɗel ɗen e pelle ɗen ɗi jeɗɗi huli. wal jawabu qawluhu ta'ala o wi jaabawol ngol ɗon ko konngol Allah taw ɗon innahu kana zaluman jahula ko ɗum ɗon li annahu fi ashaddi alhajati ila hamliha wal qiyami biha ko neɗɗon ɓuri haton jinde kanko ɓuri handude e rondagol o ngal oɗo sari'a e daranagol oɗo sari'a kanko neɗɗon ɓuri hande mum par ce que himo hebla fi ɗum himo muula fi muɗum li annahu ra'a nafsahu zaluman jahula neɗɗon tigi no yi hoore mum ko neɗɗo hewɗo toñugol hewɗo majjede sabu honɗum be sababi dawa'i almawjudati fihi min alghadabi alladhi yahmiluhu ala aldhulmi ko zaluman ko o toñowo sabu ɗi piiji taway ɗi no wooda e nder makko taway ɗi immorde e tikkere nde no waɗamo ha o tooña sa e gooso o tikki jahulan wa shahawati allati tahmiluhu ala aljahli ko o majjaɗo honɗum Allah no waɗi e makko kadi tuuyo mo tawata on ɗon no fawamo kañum kadi e majjegol piiji ɗin si tawi woni tun faale wonkinkin ari munnay gite ɗen e goɗɗum ngo ko ɗum waɗi si ɓe inni faale wumin ɗinayi ɓahin ɗinayi si goɗɗo faalama hunde fewndo ɗon si tawi tun o heɓaali goɗɗum ko watta haqqille attita haqqille ɗen e makko kori yo ɗum ɗo mi ndaaru sino dagi ka sino harmi hara alano ko waɗa mo ɗum ɗon ukkuto tun e mum par ce que fewno ɗon o nanata o yiyata ɓay faale on ari ko noon joni o sariya ɗo ko oɗo woni arde daro heedamo hakkunde makko e faaleji makko goo si tawi wona nafayɗi ko ɗum waɗi fa hamala ha ɗum ɗon rondi e wonkinkin hatta takuna fa hamala ha o rondi oɗo hoolare hatta takuna waqiyatun lahu min azulmi wal jahali ha tawa nde hoolare ɗo haɗaymo toñugol ngol saga o tikki haɗaymo kañum kadi yan ukkagol e piiji majjireji yan ɗi daga e piiji ɗi tata ɗin dagaki ka waɗe ka l'islam sabu oɗo sharia sakkomo ɗon wa hamilatu lahu ala tahaqquqi bil adli wal ilmi wa hamilat rondiɗo oɗo hoolare himo mari piiji ndan himo mari haƙon qingol nunɗal kañum e heɓugol kadi andal andi nunɗal ngal ko contraire tooñe ɗen ka andal ngal ko contraire honɗum ko diddu majjere nden wa bizalika yakunu insanan rabbaniyan imaniya ko sabu ɗum ɗon o woni ta neɗɗanke tawa ko neɗɗo jaɓuɗo Allah andi Allah ko wiyete rabbani ko neɗɗo anduɗo Allah kadi ha gasi e hoore ko andi Allah kon kadi o ne'ani Allah yani o ɗofti Allah ɗo ni rabbani imaniyan neɗɗo gomɗinɗo heewɗo gomɗinal oɗo imo waɗani en ka hamis lega ɗum ɗo ko none goo ko firti kon zaluman jahula ɗum ɗon ko wajuhu goo ka hamis yani ka ley wal wajhu thani o wi noon ɗimmon e maana zaluman jahulan on fi ta'lil an yakuna jawaban ala su'alin muqaddarin no ara kadi hara ko jaabawol landal eɓɓangal ngal yaltintinaka ماذا كان موقف الإنسان بعدما حمل الأمانة والتزمها بمعنى جوني قال ko honɗum woni e darande neɗɗo place makko on ɓaawonde o rondi nde hoolare ɗo o jogitinde o lisminde hal waffaha haqqaha o timminani nde hoolare ɗo haqqe mayre on ka o timminali wa adda wajibaha o totti ko waɗɗi kon e nde hoolare ɗo fa jaa jawabu jaabawol ngol non ari ɓaawo ngal landal ɗo innahu kana zaluman jahula أي ويعني بذلك أكثر أفراد الإنسان وهم الكفار الذين خانوا أمانة الله تعالى كما قال سبحانه كو يعني كفانا يدندو إما أنا غو كو وندما كو بري دور دي نتنكيون غو تكالا نتنكيون كو هفر بنو هيوي إمو هيدن أندي الله كو بري كون كقرآن سمهولو دي وبي على إلاو بن كو انتكو أكثرهم
fasiqun, aktharuhum la yaqilun, aktharuhum kaza haray moƴƴaka kono ka moƴƴi ton hino heewi ka o fanɗini. Wa qalilan min ibadiya ash-shakur. O wi wa qalilan ma hum, ɓawde o wino wenna kasira min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din, haka haɗo wa qalilan ma hum illa al-muttaqin, ma o inni wa qalilum ma hum, ɓen ko seeɗa ɓeni. On andi jaka ko ɓurɗuɗde konko yedde ɗum kono soni zaluman jahula. O wi wano Allah daali noon wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum la fasiqin. Ayi ɗo kadi o holli ko ɗuuɗi kon honto woni ka. O wi men tawanaali ko ɓurɗuɗde yimɓe ɓen ndi ahadi nde ɓe ƴettidano to fewndo ɓe woni alamu zarri hiɓe hunni ɗum ko men tawi kon tigi tigi ko ɓurɗuɗe maɓɓe ko yaltuɓe ɗo sare Allah. Wa yunzaru tafsiru ma'ana al-amana, ino ndaare firo oɗo hoolare bi tafsilin hara kono fensitori e ɗeɗo defte fi kitabi hadiyul qur'an ila ma'rifati al-awalimi wa tafakkuri fi al-akwan. Oɗo ndeɗo deftere ko deftere nde tata gando mawɗo no windi o wi'ine ko deftere few ko qur'ana on ko tindini neɗɗanke on faade e andugol tagore nden e miijitagol fi go tagore wodinade ɗo. O wi noon hikamul ibtila'i bil masa'ib. Tartuɗo ala kulli hal ndenta ɗanen sentimine so tan on juutani ɗanen sentimine. Wallahu subhana Allah hikamul ibtila'i bil masa'ib. Joni noon en andi taklif on en faami ɗum. Iɗen arande noon kadi honɗum al ibtida ko ñeñal honɗum ngal Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri fi landitne oɗo jarrabuye ko onno o jarriborta ko noneji no jeeya e mum ɗum bil masa'ibi, masiboji nambaraji ko arta e neɗɗanke on. Wallahu subhanahu Allah o mo laaɓal wonani ibtala ibadahu, o jarribike jeeyaɓe makko men fi hasil hayati dunya e ɗan ɗo gurdan aduna ɗo li hikamin kathira fi hikmaji ɗuɗuɗi ko wano noon ɗum ɗon kadi no ari e deftere leyga nde tata si on ti ɗaɓɓitoye muɗum. O wi adkuru minha, kanko cennojo on o maki mo jantade e ɗin ɗon seeɗa. أولا إن الله تعالى أقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا على وظيفة التكليف. الله تودون أو نيني نتانكي أو دارني ما هو دان دون غوندان أدونا هوري غول كو يتي وظيفة كو فونكسيون مو نيدو ƴettata joni o do jonnama jannugol o do jonnama o biro do ko woni fonction makko tawata ko mo fawa gollugol ɗen golle ɗon. Wa talaba minhu an yuhaqqiqa ubudiyatahu al ikhtiyariyati li rabbih. Allah ɗaɓɓiri neɗɗanke on non yo gongin maccinɗenagol mo Allah ngol hara koye hoore suɓagol no suɓori wo wonande joomi makko. Wa innama tazharu ubudiyatahu lillahi subhanahu indama yanhadu bitakalif ala khayri wajhin. Ko feeñata noon oɗo wondema won jaɓi wonde jeyaɗo Allah ɗoftiɗo Allah on mo laaɓal woɗani ko tumande o da immani ko wiyete no huudu ko ɗuni hawtagol heña. Allah wi juule on ti hawtoki tan bi mana no hada iqama fof ko immagol kono ɗaharay on ti no wubbani fi hunde nde woni immanade nde. O wi ɗi hara mo immanade mo hawtanade ɗiɗo sari'aji e hoore ko ɓuri moƴƴude e noone no yamira non. Wala tadkhulul awami ko o yamira kon ko wano noon kadi be mortandeji wona toon si tawi ko peewal ngal tu wonno arayno mo kala ɗoftike ɗon andatanoke ko honnonti watta kono ko be mortandeji heɓa toon o sela nakabat ko selugol ko ɗo waɗi si Allah wi ka Qur'an to wahum ani sirati lanakibuna. Laqad kaffala Allahu al-insan, Allah fawi neɗɗanke on bil ata'i wal isari. Allah fawi neɗɗanke on goɗɗum ko honɗum won ɗum okkitirgol e hoore kadi hara ɓurnay neɗɗo ɗimmo mum on e dow muɗum e moƴƴereji ɗin. Allah wi en wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. ɓeɗo takam ɓe Madina ɓe ɓurnay no ɗimmo e maɓɓe iwɓe ɓe Makka ari tawiɓe
e alhaaliji maɓɓe ɗin fof hay si tawi ɓe hatonjini e hunden kono ɓe ƴetta ɓe foddindina e ɓeya ko ɗum waɗi Allah fawi ɗum ɗo neɗɗanke on wowo e hoore ɗum ɗon Allah subhanahu wa uhdiratil anfusu shuhha wonki jiɗin hiɗi wondindina e ndererako wa kallafahu bil jihadi wal qital fi sabilihi Allah fawi neɗɗanke on waɗugol jihadi e waɗugol hare si tawi alhaali on noddi ɗum hakkunde julɓe e heferɓe wa huwa daninum bi hayati tawi neɗɗon ko wuddirɗo gurdam makko ɗan o faalaka mayde o yiɗa ɗum o jarribora on ɗum wiyede waɗu jihadi kama qala subhana kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum awa jihadi ndin hare ɗen fawama e hoore mon kono ɗon añi ɗum noon ɗum ko añanaɗon onon ɗon añi ɗum wa kallafahu an yaftima nafsahu an kathirin min ashahawati wal ahwa wa li hadhihi shahawati ta'thirun ala an-nafs yahtaju ila juhdin litaraffu'i alayha wa taharruz minha Allah fawi neɗɗanke on kadi yo entu hoore makko ko wiyete fatama ko ɗum woni entugol bi ma'ana tuttingol hoore mum hunde tawa maɗɗatako nde ɓenna bobo on entam entu hoore makko o tuttina hoore makko ko ɗuuɗi emmorde e tuyoji ɗin o wi aali fof kono ko ɗuuɗi kon par ce que tuyoji go ko tata ko be neɗɗanke o wonda e majje tuyo yiɗugol wattagol ko laaɓa ma ñamugol ko weeli ma ɗum walagol ka henti ma waɗɗagol ko loɓɓi ɗum ɗon gonɗon tuyo ko tata neɗɗo wonda e mum kono tuyoji tawayɗi naɓa e mo ɗin e ko harmi kon tawa ɗin ɗon o wawayɗi tuttude e beleɗe wonki ko saabu ɗum ɗon noon e hoore ɗum ɗon noon tawi ɗi tuyoji no mari batte mawno ɗo e neɗɗo e wonkin neɗɗanke on ko ɗum waɗi ɓay noon no battina e wonkin neɗɗanke on zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa e hakar man o wi neɗɗanke on no hatonjini faadi e tinnare tiiɗude kono ɓanta mo pottinde mo e ɗiɗo waɗa ha o wawa rentade watta harruri o wawa rinɗude min ha e ɗiɗo tuyoji كما قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب الله o wi yimɓe ɓen cuɗiranama yani ɓe tagi wonki jiɗi no tagiɗa e cuɗan cuɗiranede hon ɗum yiɗugol tuyoji ɗi tuyoji honɗi Allah fuɗɗori ko tata kon koko neɗɗanke be o wonda e mum koko ɓuri kadi wonde kadi masibo e makko damne la sa sallam ma kono ɓe accali ko woni fitna e mofte maɓɓe ɗen ko anini wono ɓe sonnaɓe ko ɗum waɗi ɓe maki no awwal fitnatin fi bani israila kanat fi nisa'i fitna arano on adiɗo fitinde bani israila en ha majjina ɓe on ka rewɓe wonno Allah wi ko yimɓe ɓen e sonnaɓe ɓen iwi ɗon ko on ɗum feƴƴi sonnajo goɗɗon ko on ɗum naɓatamo e fitina ko ɓiɓɓe ɓen ko ɗum waɗi so Allah yi inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzarum no goyni fitna wal qanatiril muqantara e jawle alɗinoraɗe ɗeɗo jawle kañum kadi wonkin no tagiɗa e tuuyo faalegol ɓuyi ko heɓi wo wawatamo yonde ko ɗum waɗi si ɓe maki law kana libni adama wadiyani min dahabin labtaga halisan ɓe maki hay neɗɗo heɓi ayɗe ɗiɗi kange o ɗaɓɓay ayde tammere nden la yamula o jalfo ibnu adama illa turab wawata hewde reedu neɗɗanke on si wona ñande o maayi mbullandi naat toon ndi heewi bi ma'ana faale makko on heɓatako si wona ñande o maayi ko heɓi wo inna ha mi heɓa ɗum ɗon so heɓi ɗum ɗon ta ko tonin toon kadi o faala e alhaaliji ɗin fof sikka gandal on ti heɓi kum heɓi wara no yawi sikka jawdi ko heɓi wo no yawi siko poste on ti noon ma mo yawi kon ɗon ko dow o faala hay hunde ko yonata neɗɗanke on ala si wona ñande o maayi ko wano noon Allah konti kadi piiji ɓurɗi ɗin andede ɓuranoɗi yiɗede fewn ɗon say kanŋe kañum e kaalisi kañum e pucci maadinaɗi kañum e nemoraɗi wano mbeyi e damme ko nandi e mum kañum e remuru ɗum Allah wi noon ɗum ɗo fof o moowi ɗum ɗo fof wimatawol hayati dunia ɗum ɗo fof ko ɗakam mehe gurdam aduna fi hon ɗum hollugol e gawata neɗɗo nuɗɗino e ɗum ɗon tum yo jokkidu ɗum ɗon e waɗugol taklifu shar'iyya wallahu indahu husnul ma'ab kono noon Allah ko ka makko moƴƴude ruttorde nde woni yani ruttorde moƴƴande ka Allah woni yo Allah yeɗu en ɗum wala yumkinu lil insani an yarqa ila sharafi at-tahaqquq bit-takalif al-ilahiyya law lam yatahammal fi sabili dhalika anatan wa mashaqqa newanta ko neɗɗanke on de o towata o yaha faade teddungal ti hagin ingol ɗi yamiroreji ɗi o fawandeji Allah ɗi Allah fayimo si tawi no hara o ronditaki e nder ɗum ɗon e laawol waɗugol ɗiɗo
tampere kañum e sattede ko ɗum won tampere nden goɗɗum no toon ko woni mo falade faltake o yaha e ɗum ɗon ɗi tuuyoji e sunoji e ko nandi e mum ɗi faltake o yaha toon so tawi no ronditaki nden tampere ɗon kañum e nden sattede ɗon isan harayno lasta wal mukhlis wal munafiq harayno laɓɓinɗo ɓernde mum nde rewi Allah e nafiqejo rewiɗo Allah nafiqe yagal harayno ɓe fota wasadiqu wal kadib e wi gonguɗo ka dewal e kañum e fenɗo fof harayno no fota ka kono sabu ɗiɗo holli wondema sendidiri hakkude ɗum ɗo qala ta'ala ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun e yimɓe ɓen sikku wondema ɓe tertortoni hara ɓe jarribatake fi ɓe wi tum ɓe gomɗini hara kamɓe ɓe jarribatake walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadibin ko be Allah ɓangina o andina ko homɓe woni ɓen honɗum gonguɓe ɓen ka gomɗini ɗon o ɓangina kadi ko homɓe woni fenuɓe ɓen e wigol gomɗinigol saniyan ɗiɗaɓum ɗum e ɗe toɓɓe ɗo ɗen ɗe tawata hino yondiri e hikmaji ko waɗi kon jarrabuye on inna Allah subhanahu sha'a an takuna hadhihi hayatu dunya mamarran wa jisran ila alhayati alakhirah Allah o yiɗi yo taw ɗan ɗo gurdan aduna wonay rewirde yani laawol ka rewete kañum wona pon wona ƴangal ngal tawata hino rewe e mum ƴaaɓore fi hewtoygol kalakina joni hino nde saare to ko tonti fokkiti hino pon on ɗo yaka pon ɗo noon hanno hatto jini e waɗalngol doyi watta on ti morto uno ko be o heɓa ɗon ko watta no yili watta o morto uno nder ton ha wawa lumboyde ɗum noon wallahu subhanahu awjada fi hadhihi alhayati dunya min almasaibi wal alami Allah woodini e ɗan ɗo gurdan aduna immorde e masiboji kañum e musiendiji allati tuzakkiruhu bi haqiqati aljisri alladhi ya'buru ila dhalika almaqar ko andintinamo ɗinno andintinamo haqiqa oɗo pon yani oɗo ngal ɗo ƴangal ngal tawata himo taƴitirde ɗum o yaha nokku ka o ñiiɓirde nde woni ɗon ka lahira yo Allah waɗa ñiiɓirde men nden ka aljanna fala yarkanu ila ma fiha min muta'in wa mushtahiyat si tawi goɗɗo ari ɗo e pon o yii calɗi leɗɗe ma ɗum e ƴangal joni ngal leɗɗe dariɗe ka cagol ɗe no rimi calɗi ɗin fof no ɗumanni wano mango ma piya ma ɗuma ko faala ɗum ɗo wo musidɓe julɓe o nangay liƴanagol ɗum ɗon ɗon ha o morto uno ɗon ka ko mapoto ko honno lumbiroy taw hetta kam faala yaat toon ko ɗum waɗi Allah waɗi gurnanɗan noon joni fiwata ɗiɗo tuyoji ɗuma pooɗu neɗɗanke on hara mo hulitunta o morto par ce que ko ƴangal ngal ni no kawneteɗon ley ɗum ɗo woni ko hulɓinimo joni ita o morto uno fi o lumbo yo hewtoyato ko wana noon kadi fala yarkanu ila ma fiha min muta'in wa mushtahiyat wala yufaja'u bima fiha min ghasasin wa munaghisat hara kadi o juhortake yani hunde juhatamo immorde ko woni e ɗan ɗo gurnan aduna immorde e ɗeɗɗanɗe kañum e uytalle ko neɗɗo heɓata ko ɗum won ɗeɗɗanɗe yani ko kala ko tata sak ƴiƴay neɗɗo on tawa ɗum si ari e makko juhamo par ce que mo andi Allah no addi ko waɗanimo jarrabuyeji kala ko heɓi soñjama goɗɗum ɗum na juhumo ko tata ɗum ɗon ko wana noon kañum kadi uyteyɗimo e alhaaliji makko ka keɓal ma ɗum ka cellal ma ko nandi e mum ɗum ɗon fof alamo juudare ومنغصات فإذا وضحت هذه الحقيقة أمام المؤمن ستوي أن أبانجني دون دو غونغا يسو غومدين دو فإنه لا يأسى على ما فاته هراي أسونو تاكو في إرمكم أو ما يناله من المصائب أسونو تاكو كدي مصيبوجي كوني مهبود هراي مو غومدين فو مجابي ولا يبالغ في الفرحة بما يتحقق له من المستهيات والرغائب وانا نون كدي o feƴƴintinta e weltare weltorgol ko heɓi kon immorde lokaɗi makko ɗi o loka kañum e rerɗandeji makko ɗi o rerɗi wa yata'ammalu mo tasko qawlahu ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala allahi yasir likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ko wano non o taskoto ko Allah yewdaali kon kala ko heɓi neɗɗanke kala ko mimi masibo mimi masimbingo neɗɗo ka leydi kono noon kadi ka wonkinji makko ka wonkinji moɗon ande ɗum no ka deftere Allah windino ɗum ka lawhil mahfuz ñalande kaari saa'i kaari miniti kaari seconde kaari ɗum ɗo heɓay neɗɗo ma o heɓay ɗum ɗo ala takkorgal ha o wopa ɗum ɗon si tawi noon ɗum ɗo neɗɗo no faami ɗum ɗon haray o sunoto ko heɓi makko pandi
ko wano noon kadi ñalande kaari e saa e kaari o heɓay hunde kaari si ɗum ɗon kadi o heeɓi ɗum ɗon kadi so o anditi kori ko Allah winduno ɗum ɗon kadi o bewiray o bewirta ko ɗum waɗi o ande ɗum ɗo fof ko Allah toon no newi Allah ko waɗi ɗum ko fiwata on suno ko fuuti on kon ko on wawali heɓude wata on bungir kadi ko heɓuɗon kon Allah subhanahu wa taala o yiɗa kala neɗɗo bungo wasotoɗo tati on e ɗiɗo jarrabuyeji hikmaji mum inna Allah subhanahu yabtali al kuffara wal usata bil khayri wa shar himo jarribora kadi heferɓe ɓen kañum e yeddoɓe Allah usatu on ɗo no naati hay ka julɓe wiitiɓe ko julɓe o jarriboraɓe kañum kadi honɗum moƴƴere e bone fiyo ɗum wonu sabu e fewnugol ɓe si tawi joni kefero o tasko mojisaji tawi Allah no muyani mo yi'ugol o yi'a ha o gomɗina ɗen andi woodi e heferɓe buy silmirɓe sabu probléme ji arɗi e maɓɓe ta ko ɗin ɗon waɗi sabu ha ɓe silmi ɗum no heewi tew nde tawde niɓɓi ɗen andi misalji mum no woodi ko waɗi ko heewi ko ɓe gomɗiniri sabu ɗum ɗon ko wano noon e yeddoɓe Allah kadi buyi ko e nder yeddugol Allah ngol ɓe waajete ɓe feewa wa yaqazatil iman fi amaqihim wa yaqazatul iman fi amaqihim hande kadi ɗum wona kadi honɗum findingol gomɗinal ngal ka nder maɓɓe wonkinji maɓɓe ka sondoji ka ɓuri luggude e sondoji wonkinji maɓɓe toon ɗum kadi wona toon wa yaqazatul imani fi amaqihim fa yarji'una an kufrihim wa baghihim ɓe iwa e keferako maɓɓe ngum ɓe rutto ɓe iwa e ɗum ɓe itta ɓe iwa e bewre maɓɓe nden aw yatrukuna ma'asiyahum ma ɓe terto geddi maɓɓe ko woni yedde Allah kon qala ta'ala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un min jarribori ɓe heɓugol moƴƴereji e heɓugol kadi boneji fi yo ɓe rutto ɓe iwa e ko ɓe woni kon ɓe arta e ko moƴƴi kon wa qala azza wa jalla ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون قم دي من نولي فادي مفتالي ko adima annelaɗo nulaɓe goo ɓay ɓe yeddi ɓe nangira caɗele ɗum woni sattendeji e lorraji ko wiyete ba'asa ko tawata ko pasal feƴƴitungal tampere feƴƴitunde ngaɗendi feƴƴitundi ko wiyon ɗum waɗi lasli mum on ko heɓugol sattende heɓa ko faalaka ɗum ɗon wono lorraji ko wono nawnaji e ko nandi e mum Allah wi fi honɗum la allahum yatadarrauna fi yo ɓe yankino ka Allah ɓe jippintinano Allah ɓe toromo kadi ɓe lorritoratowagol mo nayi on e mum jarrabuyeji ɗin kadi no ara e gomɗin ɗon kadi none goo tatahirul mu'mini min addunubi wal khataya wa rif'ati darajatihi kama fil hadis laɓɓingol gomɗin ɗo on immorde bakkatuji e goopiɗi woni wadde sabu no hay neɗɗo hay goto wawata hoolade wondema o ala e guddi o ala e goopi o ala faljude joni noon goɗɗum no ara heɓa neɗɗanke on ta ko montugol bakkatuji makko so tawi woni himo mari itta goopi makko ɗin ko ɗum nawnade nden aranta ko ɗum sunongon aranta ko ɗum o heɓata ko metti ko ɗum sugu ɗimpiji hay ko onti yennete ka taraw ɗon dari no on guidogini tara ko paykun ni en tun ɗawi a ɗum ala jiɓe giɓe ka nder watinol maɓɓe maɓe kam motum maɓɓe ma sugu ɗin ɗen heewi yide ɗum ɗon e adna on ta ɗum ɗon fof si on tiwawi jebbilade heeƴi e makko o yennali o yetti kan kadi ɗum ɗon wonana mo sabu yaafa ɗum mo bakkatuji par ce que ko on mette fof ko heeɓi ɗon ko yaafamo bakkatuji ɗin ma ɗum so o mara bakkatu ɓanta e baraji makko ɗin ɓeydaɗi wono addi noon ko hadise ma yusibu lmumina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hudunin wala adan wala gammin hatta shawkata yashukuha fi illa kaffara allahu ko wiyete nasab ko ɗum wiyete tampere e sattede ko goɗɗo heɓata wala wasab ɗum ɗon ko nawnare wasabin ko nawnare wala hammin o heɓata kadi himme ko wiyete himme koko tawata neɗɗo on no faala heɓude tawa so heɓa ɗum waɗay yani muusa e wonkin makko ki hudun ko wiyete suno ko suno ko woni ɗum ɗon ko tawata neɗɗo on hino waɗa e makko ɗum ɗa o faala hammo on o faala goɗɗum o ronki heɓude battini e wonkin makko kin muusiki ɗum ɗa o heɓu goɗɗum ko suninimo wono joni e yiwugol no fuutora goɗɗo masalan faatore goɗɗo ɗum ko jeeya ɗum ka sunoji ko wano noon wona lorro o lorra heɓatamo wala gammo ko ɗum ko sunnu ko ngoƴo ande wonayde ka ɓernde
neɗɗo heɓata ɗum hay tawa bullal ngal o yaaɓata tufamo si wona Allah subhanahu wa taala yafuranaymo ɗiɗo fof goopi makko ɗin ha o maaya o tawa Allah tawa o wonda e goopi wo si tawi o wawi jaɓude ɗum ko ka Allah yuri wal mu'minu sadiq gomɗinɗo gonguɗo ko gomɗini kon yashkuru llah subhanahu o jarnay Allah o molaɓal wonani fi sarra'i ka yaajede si heɓimo ko yo jarnu Allah e newede ko heɓi kon e faale mo heɓi on wa yasbiru fi darra'i o muñño ka lorraji ɗi e tampereji ɗi o heɓata qala sallallahu alayhi wa sallama ajaban li amri lmumini inna amrahu kullahu khayr wa laysa dhalika li ahadin illa lilmumin in asabathu sharra shakar fa kana khayra Allah wa in asabathu darra sabara fa kana khayra Allah ɓe maki kaawe e ngalɗugol wona ni fiyake gomɗinɗon yo Allah waɗo en gomɗinɓe fiyake makko on foppu ko moƴƴere yo Allah tawno e nden moƴƴere ɓe maaki ɗum ɗon noon mara ɗum hay goto e tagore nen si wona gomɗinɗo tigi wona julɗo dey ko gomɗinɗo ɗen andi l'islam on no mari martabaji tati ko al islam summa al iman summa al ihsan kullu muminin muslim wa laysa kullu muslimin mumin kala gomɗinɗo ko julɗo kono wona julɗo fof woni gomɗinɗo o wi noon ɗum wodana e goto si wona gomɗinɗo ɗum hon ɗum si tawi woni bone heeɓimo yani o heeɓi yaajede o jarna Allah e moƴƴere nden ɗum wonanamo moƴƴere ko o weltani Allah kon o yettiri Allah nema mo heeɓi on si tawi kadi woni lorra heeɓimo o muñño on lorra ko heeɓimo ɗum laatanomo moƴƴere saabu ko o muññi kon kadi on lorra heɓuɗomo e suno heɓugomo haray ko ɗum ɗo woni tigi tigi fiyake julɗo gomɗinɗo yo Allah waɗo e gomɗinɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam na kame dari ɗo ka fuɗɗiɗen darso on ɗon safa nam ane oɗo muulo ko onon e ɓeeɗo jogii muulo gooto ne mi safam muuluuje ɗen on anndi ko tabba wula taba sani en seedi moƴƴa habbe ɗo woɓɓe no jogii sugu mayre ɗo ndaaren no ka zaluman jahula ɗo ne ala e ndeɗa ɗon ko ha honto seedi ka safa ɗo tun way no ɗo men haka fa in qila masababul ba'ithu o wi wal muradu bil amanati al iradatu al hurra ko ɗum woni ko fanda holar nen ɗo wo ko fandare liberté yani ko ontino ko fandare nde tata ontino no jonna holare kono nde holare nde o halfina ko fandare makko no faalira o woni ƴettirde wona fali forcé kadi ha feƴƴituɗo ko dow mum ɗum ɓaawo mum aɗo ɗum ɗon hewde دخل الإنسان رحلة الامتحان بالتكاليف اوكي joni yaafi mi dara oɗo ko oɗa mulmul muɗum man nani اوكي ko mi jippile mi jewi on non o wi wa dakhala al insanu rihlata al imtihan bit takalif shar'iyya nati en danke on yani kirndol darnorede ɗi sari'aji sar'inaɗi wa qad ahallahu Allah subhanahu gomɗi Allah mo laaɓal wodani o eɓɓindike ahalahu Allah subhana Allah eɓɓindike neɗɗanke on li tahammuli amanati takalif ko ɗum waɗi wino ɗen wondema Allah eɓɓu neɗɗanke on firondagol ɗi sari'aji wona noon kam mulɗin kañum eɓɓira famanahu l irada Allah jonnimo faalegol wa sakhara lahu Allah tagi ɗum ɗon noon no eɓɓir ɗum sa yii bobo hunnino ɗo waɗo nagge a yii baykunnino waɗɗi puccu ngiŋe janɗude mum andi ko Allah elti ɗum ka awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amalat aydina an'aman fahum laha
malik wa zallalnaha lahu ko Allah elti fa bittamkin sabu newingol ngol min al ikhtiyari al hurri e suɓagol liberté suɓagol ngol fa bitaskhiri e eltugol ngol tammat shurutul ibtila'i ko ɗon sartiji jarribede on timmi fi hasil hayati dunya e ɗan ɗo gurdan aduna ɗum ɗo koko diwɗen o anndi koko mi arno ka hamis leega mi aroy tun mi yukkiti e ɗum ɗo on yaafoto man ɗa kadi no toon goɗɗi gooɗi alaa ɗo ko ɗen faalaade waawi ɗi ɗum mannaade tabawno seedi o oustas ɓeɓe gaɗa to kadi weltani ko moƴƴaɓe buyɗe maɓɓe wono mako teɓɓen ɗo koto Lukmane Diallo mako ɓe weltani ko moƴƴa o on janniɓe ka juulirde kisoso takko anta nam weltani ko moƴƴo ewa inchallah waɗa en janniɓe fof inchallah yo Allah hawto en fof ka aljannaji makko yo Allah yeɗo en moƴƴere makko adnayankore e lahirayankore yo Allah dandu en worordeji adnayankoje e lahirayankoji pour que Allah subahanahu wa taala yo hokku en gande nafoje gandal ko wonde naɓde ko yo hokku en ko nafata en adna e lahira yo tabintina en ko wonɗen janggude kon aray ko minoli mawɓen ko mi ala yettitade mum ɓe jarni koɓe maaki ko yoni mi jarni jama on fop hay goto mankali toon seeni ɓe nodduɓe ɗuma foppo aray waɗi yo Allah subahanahu wa taala yoɓu ko moƴƴi assalamu aleykum wa rahmatullah